واما تروح لباب ما تمشيش اما الباب يبقى مقفول. الباب ده عايز بني ادم يرزع على الباب، يخبط على الباب، يقف قدام الباب ويقسم انا مش ماشي عشان احلامي، مش ماشي عشان ولادي اللي في البيت، مش ماشي عشان الحاجات اللي انا عايز اعملها، مش ماشي عشان الحاجات اللي انا نفسي احققها. والله العظيم وانا قاعد من شويه بصيت عليكم وانا مش بجاملكم، انا مش عايز منكم حاجه، انا هخلص وامشي. والله كنت فخور بيكم، لان في ناس زي حضراتكم قاعدين على القهاوي كل يوم بيشتكوا، وانتوا جايين النهارده عشان تتعلموا مش عشان تاخدوا صوره، مع ان انتوا رائعين. يعني ببقى عايز امسك كل واحد من دراعته اقول له فوق من الغيبوبه اللي انت فيها بقى، فوق عشان احلامك، فوق عشان اولادك اللي رامين حملهم عليك، فوق عشان ابوك وامك اللي ما عندهمش غيرك، فوق عشان الحاجات اللي انت عايزها واللي بتحلم بيها. فوق وتحرك، يبقى عندك ايمان انك تقدر تعمل اي حاجه، وان الابواب والعقبات اللي موجوده في حياتك علامات تقنع عقلك ان بذل المجهود افضل 1000 مره من النتيجه اللي انت عايز توصل لها. لان المجهود اللي انت بتبذله بيحسسك بقيمتك، بيحسسك انك بتعمل حاجه.